in Java in chi bai ve kule phone review hun kan lo thleng le ta kan ha le kan lo be se ang nge in February ni li hello thlenga Poco X2 kan ngak chuak ta PUBG khel thin te tan phei chon chan chin lom om tak ani ka ringa phone chuak thar kan ngak le la kan soi thina February tha hian engeng mazat kan nei chho mol kan be se ni kan ti to kha video ma salama te kan soi to a te chuan tu truma hian tun hnai phone ron chuak thar te kan han bi thuak anga chumi rol chon PUBG khelna na a tha te kha soipa kan du boka PUBG khelna man tla kem ti lampang hoi zong in kan ron thluk tel te udu bok don ani kan tum dan taka chon PUBG khelna na phone thabik nia lang te lar te an lak bi kan tumania ma ro chu phone thar te lo chu le tak sia chuan phone chuak thar bi chian na ang zong in hun kan mang jok don ani kui khot lai lovin an soi pop tai la Poco X2 February ni li khana ron chuaka February ni li mi nan clear thup maya phone thar Xiaomi company na ron ti chuak don tin ria ti chuan kan huang hian moi tak mai mid la tak mai phone chak tha tak mai ron chuak ta ni atlang pui ni phung kan han en thuak anga he phone hi phone tha tak mai ani turangai ania tuna market apol om lawa han release chawania aron thoi tura ngai la a body ya taksa tang hen an soi tai la asan zong hi 165.3 mm ania a lai zong hi 76.6 mm ani thunga a cha zong hi 8.7 mm apan thavia wani chuan ri zong hi 208 grams ani le pariat ari tania chelu tuklawa ti chuan Poco F1 ang lo tak khan anung lampang hi glass anon mangta ni Gorilla Glass rang mai thailo atha chi kha anon mang tat la tat maya chuan color hi chi sang pathum oma a purple te a pawl te a sen te splash proof anti boka tuya han the wa han ti po lung tel thei hu thailo wang chi turangai kha ni ti chuan a mai lai zong hi inchiruk le point ruk 6.67 antia centimeter zong chuan som paruk point li kwa li ania alai thatok viau mai nuam tok velani screen resolution hi 1080 into 2400 pixels ania resolution thatak ania fi thadon tina ni chu kan hria thiam tur zong in ti chuan punch hole display antia ama khan water drop notch display kan soi fi thina ron wai kha tui faranga wai ang deuh kha kan ani kan ti to kha kan soi thui to lo nga punch hole hi chu khatiang wai thla ni lo khanin kan huang hian ai akwa hi om deuh a lens a malampang selfie camera lens omla hi a bial deuh kek ringota abak thil dang ron wai fualang kha om talawani hei train khatin changkang an tian du big na chan ania ti chuan la processor ber kha kan thria chak to ka ringa than kha chunga lo hre to tho bokanga Qualcomm Snapdragon 730G aron ni ta a lomom khop mai PUBG khel ti thin te tan a lomom mm na chu liquid cooling system an ti han ron mang bokani om zia chu a PUBG ga ran khel tian hay rei chuan dar kar te kan an khel ti chho chon phone hi sade uvut thei ni hi phone ran kha chu khatiang laka veng tu tur kha ati da vong dai tu tur ran bil tel hal ni khola hian PUBG kherlo po thil dang ti camera la ni mo thil dang ai i han man char khan i phone lum tur kha a veng tu an da ni chu ti chuan graphics si Adreno 618 ania tin aram le a memory vel kha chun kina kan soi chiang zo anga camera alu le taila camera poi thapa ngai de umayan ronda a quad camera anti ang lens pali nei kha nia lens main a primary lens ber hi 64 megapixel ania 8 megapixel te 2 megapixel te adang pani omboka chutiang chuan sensor thatak mai ne nan ron thuamani image resolution te atha mm camera po fi tok viau turangai ani ti chuan amalampang selfie camera hi dual camera lens pani nayan ronda tatat mai hi tu hetiang zat phone tam taka kanan mu mai lo ania 20 megapixel le 2 megapixel amalampang selfie camera hian an ronda battery hi 4500 mAh ania atha tok viau maya quick charging aron support boka bom aron kengtel ngal bok ani chuan pakhat tlema phone dang aya minti nual deuh tu tila thil lian tham chu ni lawa hybrid slim sim slot an ron manga chu memory card
thun don chuan sim pani thun thei lo tiang jong chano hre thiam ol jong in soi mai la sim pakhat ti man i mang theya memory card ti thun chuan sim pani i man chuan memory card ti thun thei lo thung ani aslo ta khan chu om dan ania kakha atlang puania type C a charge na kha type C chu video masalama kan soi to lo tai la du mil zong nei lo eng ti zong po mil zong big nei lo ang chi kha aron ni ta ni ti chuan fingerprint sensor ti te kha chu chiang sa om veka a tha mm kha tlang pui ni ta sela ti chuan aman chungchang le a memory chungchang khan soi tai la variant thum chi thumi na kala chu ta chuan a base variant an tia niam ber kha RAM hi 6GB nia internal memory hi 64 ani hi memory lian deuh du tan chuan ngai tu deuh lek chu ngai 64 hi lian lutuk to lawa tun lai kan phone man dana chuan chu wangin memory card ti thun bel don chuan sim pahnih thun thei box si lawa khalai tak kha ngai tu ngai ve deuh chu ni ta ni chuan 6GB RAM thawa hian memory lian jok a let thok tuna a base variant ai lian jok a let thok a lian 128GB internal memory a oma chu sing khat le sang saria cha thei tur anga ania chin khang ka sei lawa a base variant kha sing khat le sang ru ka cha thei tur ani don ani flipkart ta te aron om base sei nia aron tar langa ngana kena ang tika angen sale don flash sale non ti le karinga chuan a sang ber chu 8GB RAM ania internal memory po hiron sang tawa maya 256GB lian khop mai GB jani somnga paruga lian ani ta ni ti tam takeda thei don ni he chu sing ni vel bor ani ta ni cheng sing ni man vel bor nei phone chak tha du memory lian tak du boxi camera tha tho boxi nal boxi du tan chuan Poco X2 hi ngai tu tham fe chu ni ve ta ni Realme X2 nen compare po cha kom khop maya Realme X2 hi tha ve khop maya a reidon video he reidon lo chon tlema jong compare na te po ti lan kan tum don nia kha man tlang pui la ni phung chu lo ni ta hian tilang mai la atlang pui nol puya kanan mu thayang hian hi aspect lang pui le aman zat tianan tilang tai la ngun dewin lo ani la ngai vendu le nei tum te kan omani chuan he tang hian kan lo zir chiang in du thana kan siam thei don ani khami soi rual khan ngai tu ana lu tel mai ta na tha ka soi du chu Poco X2 lo chu huni kan nga chu ngareya kum thum vel kan nga ka itimang Poco F1 naron chuak tir kha ke mai na ka te khin dan chuanin Japan art lai thil siam kan tiang de olek anga khanin ka te khin dewa achan chu he Poco F1 hi atha processor a chak sia adron chu atir khajon sing ni chuang te khania to verenga ma se aduna hian X2 ron ti chu adona wang hian amani tla niam wakatin stock om to lo bokani e company hian an siam to lo X2 ron chu to jon F1 kha chu top to ti na ni ma se an siam to si khal tura an pek chu to si la kha zo lo stock khatle mala om ta chu cha theina lo oma chu man to lutuk lo sing khat sanga vel bor phone chak that games khelna na chak thadeu mai du si tan chuanin ala lui chuang lo wala that reng ani sang ni som pari de ti chu to khania e Poco F1 hi a lui zo ka hi soitel atulin ka hetat mai a that em awangin a base variant hi 6GB RAM atangin intrana atha 10 ton khop mai a verevina sing khat sanga man vela chun heti ang manzat heti ang vela thanei chu atam don lo tok mai ti khariat turania atam lo mai poni lo om lo athar laka chuan refurbish an tia ache ma chian puang lo na nei an ronzor thatle la thave si khati ang chi te ni ngot lo chuan athar lak khoi mi lo thar lak kha chu ai tha om thei lo Poco F1 hi 6.18 inch ania X2i in point nga velin ate hlek ani mai hi ti chuan camera hi 12 megapixel 5 megapixel i ania selfie camera hi 20 megapixel pa ngai le tu rual pol pa ngai to kani camera hi chuanin camera ngor ron nei thadeu hi kan be sei thina ka soilan fo thin chu aman hian a khil ve a sing ka sanga sing ni ti bor vel phone mani nei to chuan i camera kha thappa ngai viam ani akeng tu la tu hoi poi mo jok chu poi mo ber nakin arem chang om chuanin thalak don le video lak dona fi thata ka lak thei dan tur tips engenga mo in kai shwaina la soi video siam kan tum don nia than khati chu an zai mai tiang in phone in la thei don man la ti tur khopan nal te hian an la fo thina chu tiang ledling che jon than khat chu an la fi alo alem thalak lang ve vek si chiang lo me man tlom deu ai po chezok hian an ron la thina kha la tu zir khani ve ni
chuan Poco F1 a chuan battery kha 4000 mAh ania a tha mm a ti mai ang toizong in soi porporila Snapdragon 845 octa-core processor amang ani Snapdragon 845 octa-core processor mang sa sing khale sanga man vel phone dang tuna omri lo market a chu tha mm maya ti chuan hei kan an ti lan tlang pui ti hian tilang mai la zawai soi kha chona rei pal takin hetiang ang phone tha hi leitur om reng don lawa tlom devin tuna hian an sell ti to mai ang ai thar in ron lo alana wangin a stock lom hi ti hian an ron thal ta nia Amazon a hian ti hian a cha thaya 6GB RAM ania 126GB alian thakop mai amaina kentel sa poi memory card thun lampang khang ai tu angai lo 128 value nei chuanin imang seng lovang ti lam han da nei nang lawa akha don chon lak chua computer ate po da tha theini kha chu tin X2 ang bok khanin Poco F1 a po hianin hybrid sim slot an ron mang lea sim card pakhat le memory pakhat thun thei ani lo pon sim card pani thun thei sim card pani le memory pakhat arwalin slot pathuma thun na kha om vele lo ani kha ron soitel ram ka duwa chu hi lo ni ta se a design po hian nal ve tok viawa amaro chu a hnung vel hian ron chei moi ve vak lo X2 te hian nong hi polycarbonate an ti ang plastic changkang pa ngai ve de attractive vak lo a thim de ubula hi amaro chu a tha ani hi Poco F1 hi games tu tan chuan ti lai kha kan soi thei ni ta sela ti chuan phone thar kan soi ta ro boka Poco X2 chu ama lok mani de ulok ron chuak tho Oppo F15 hi tam takin ron soi ve te an tia sing ni man velin tangina in tanani Poco X2 a variant sang ber 8GB RAM hi 256GB khatiang manzat vel khania spec a chona phalo viawang F15 Oppo F15 ni chuan mi ring ni ta se a u ti wang thei ni Poco X2 hi chu i overall performance a mo za vai an tho thaya maro chu Oppo trim lom le du hian om ve a camera hi thabi gril ten an ria ka kha alem chu he ni ta January ni som paruk sang ni som ni khan an ti chuaka e YouTube pa te po fakna tam em hi TV a pon ron fak mola ti laran tum khop maya Android 9 pai tho khania se sim pani thun theya helaya gan han ti la nang hian 6.4 inch alai zong hi nia resolution po pa ngai screen resolution mo pa ngai viawa water drop notes kharon om lea tiaran waifol deu amai lens selfie lens zone ami kan ti kha ti chuan AMOLED screen ania i display mu no ma tha Corning Gorilla Glass V5 inan ron thuama rang mai thei lawang chi glass thachi kha mai an ron mangani ti chuan MediaTek Helio P70 ania chipset hi Poco X2 te kha chu phalo viau turani a insan le ide uleka phalo viau turani han tila aman na zer te ponianga game sang deu khel tan bik anan atan khana ne ka soy man dan pa nga ya chon sang lo mai thei internal memory hi 128GB aron ni boka quad camera aron chom tel le a camera kha lens kha pali aron chom tel aron nei sa le a 5x digital zoom ania zoom nai de wa zoom na kha om hala ni ma khan amar to shriat mai tur chu camera la thiam le professional tak yan zoom hin ngai sang lem lo ni zoom turi chuan lens turu de nei lo ni lo chuan a quality tak thei lo amar chu phone kan thalak te chu lo zoom po nei la poi chuan lo na chu in ei zon na mang le print chong le a hal sumata na ti kha kan ni lawa kan moi ti zong han lak khani maya kha om zia chu ni amar chu mi tam tak hian zoom hian ngai sang riau thina zoom thui thei tha mon ti thina amar chu photography a chuan ni thalak chungchang a chuan zoom su kal nai ro ti hi ni a in zir tir na po zoom na na tha mi ram sa te sawa te hetiang la thin ho hi chuan in lens turu tak sei de nuai tel man ang chi hin nei lo ta khati ang lens thade wani lo kha chuan zoom hin du lo khop mai thalak lam panga expert ho chuan ti kha rian na ti zawa kan soi lang mai ni chu chuan Oppo F15 a chuan battery kha 4000 mAh ania VOOC charger ron kengtela chu quick charge angani fast charger sang company ina an siam sang technical ming sang akhanin om vea Realme ate po VOOC charge fast charging hi mang de uveka atha chakhop mai ti chuan tia lema kan han ti lan lanang hi mail te chu ni tamaya tam takin kan ngai sanga Oppo hi ve na lo ti ngai lo ten tia a mail moya nal viawa
mà sẽ cái mà mi mal chuan a mei che phone ka ti dewa a pan ling boka tin mail le ani phung hi a mei che phone ti wang khan mi pa mang an nom ni chuan lo lana chuang lo la hetiang angjat man nei ro chuanin Poco X2 te Realme X2 te leinan poisa it omjok ka ti ke chuan amaro chu ka soi tong khan du ten omani chuan hei hi engani atha phone thatak ani ti khan ni mai sela tun chumatan chuanin lo du tok phot taila cheng sing khat sanga tanga sing ni inkar bor vel phone ni ya a poisa ni ya phone thatak mai games khelna na tlak PUBG po du to ka reido kheldon po zola tur izong ani chuan Poco X2 te Poco F1 te lo bel chiang chin la tin Oppo F15 po sayang khan phone thatak ani ang camera po thapa nga yang mail page na khop mai ti kha tun tuma kan an sei thei to te chun ni mai ro se